Sanibonani guys, igama unqobile ngiphethela amazwi la eNimba ngomhla ka-30 June. UNtsiki uqhubekile-ke nokuchaza ukuthi ngampela uSomila uyifakile i-drug laphaya esiphuzweni sikaYanga, yingakho nje engakhumbuli lutho ngalobuya busuku. Uyasho kuYanga ukuthi kodwa soze kaloku anti uSomila asoze ayenze into enjalo kum. Wathi ungamphikele, siyahlangabezana nama-cases akanje eklinikhi mihla namalanga. Enye into ngama-drugs awukwazi ukwanuka futhi awukwazi ukwa-taster sometimes, so ingakho wena ungabonanga nto laphaya esolisayo ngesiphuzo sakho-ke emva kokuthi umshiyelwe umntwana ekamereni lakho. Ubenalo lonke ixesha lokwenza noma yintoni kuwe. Ukhumbule phela ukuthi lo mntwana uze apha enezinjongo zokukuthatha i-record, okutsho khona ukuthi kuningi abengade kuhlelile ngalobuya busuku. Okay, nangampela-ke kodwa-ke uYanga belokhe engabaza ukuthi kungenzeka lokho. Washo-ke noXolani ukuthi nama-drugs amanje nje hhayi impela asheshe aphume emzimbeni in about 30 minutes to about an hour, so kungenzeka ukuthi ingakho noYanga engabaza zasole ukuthi khona into eyenzakalayo emzimbeni wakhe. Hhayi-ke guys, uhambile-ke kuYanga wayekamereni lakhe wadabukisa eloke nje egone lo teddy bear wakhe-ke awuthanda kakhulu. Uma wakhe umlethela-ke i-breakfast-ke ekuseni. Sesemlethela i-breakfast-ke washo uYanga wathi, mama andiqondi uba uSomila ungidragile. Wathi mntanami, u-anti wakho unyanisile, kungenzeka ukuba loya mntwana ukudragile yingakho nje ungakhumbuli into. Wathi mama, mawukuthi-ke ungidragile ngampela uSomila, lokho kusho ukuthi, lokho kuchaza ukuthi hhayi wabeqhamuka uhlathi waqedelela wathi ukuthi udlwengulile mntanami. Wakhala uYanga guys, wakhala. Uhlathi-ke benothumeka bandla, they were very good parents to uYanga after this revelation-ke. Bamuhaga, bamduduza. Wathi uhlathi, yabona-ke manje sengiyahamba ngiphindela laphaya kubo kwalo mfana, ngizoqeda ngaye, kumele athole iziphumo ngayo yonke lento ayenzekileyo kwindodakazi yami. Wathi uthumeka, cha kuzomele simyise eklinikhi. Wathi uhlathi, mntanami kunombuzo kumele ndikubuze wona. Walalela uYanga wathi awukaze ulale nomfana ngithi. Wathi uYanga, no tata, wathi good-ke mntanami, kuzomele sihambe siye eklinikhi manje, sizofonela uNtsiki ukuba kwenze i-examination. Uma nje sathola ukuba khona inkinga, hhayi-ke sobe sesithathe iy'nyathelo-ke suka lapho-ke. Hhayi nangampela guys, bafonela-ke le uNtsiki, bathi bayeza basendleleni-ke ukwenza i-check-up for uYanga. Bathe sebebuya-ke guys-ke babuya ney'mpendulo ey'phelele zokuthi uYanga akavaze aze adlwengulwe. uYanga futhi-ke akukho ma-drugs akhona emzimbeni wakhe akhombisayo ukuthi-ke hhayi useke wadragwa-ke uSomila. Hhayi-ke lokho-ke akwenzi kodwa ukuthi uSomila-ke usephunyukile ogibeni, ngoba still umndeni wakhe amabandla umthukuthelele ngendlela emangalisayo. Le eKhusela Tech uqhawe benoPortia kanye-ke noNtswaki bayasebenzisana ukuthola ingqikithi yokuthi ngampela kwenzakalani kuYanga that night. Uqhawe-ke uqale yena yedwa wathi uyibhekisisa lento leyo ukuthi ngampela kwenzekele kanjani ukuthi gcine sekuputshukwa le video. Uyasho kuNtswaki ukuthi kodwa no, yazi angimboni uSomila ahambisa le video ezohlambalaza nayo uqobo lwakhe, and yamsaba ubaba wakhe, bengeke ngampela ayidicilela isithunzi sakhe phansi kangako, ubaba wakhe ebezombulala nje straight mengase kuthiwa wenze lokho. So ubani ngampela ohambise le video and why? Kuthe kufika nje uPortia wamane wathi no, umuntu owenze lento le, nami ngiyibonile leya video, umuntu kufuna nje ukuthi-ke adicilele igama likaYanga phansi. So the question is who wants to see uYanga like embarrassed? Ubani? Hayi amane athi-ke uNtswaki no, bathi uYanga akanazi izitha mani, sise-high school akekho umuntu engaba ne-grudge naye ngaleyo ndlela. Bathi kodwa nginesho kune-motive behind this. Akumananga nje kwaphuma ividiyo la, kunomuntu ofuna nje ukuthi abone uYanga ephoxekile, and the question is who? Hayi nangampela-ke guys, bambheka-ke lo who, bagcina sebemtholile-ke guys who, ukuthi kunalo bhuti lo owayebhizi laphaya kuma-computer, baze bamnikeza ne-USB ukuthi adlale-ke ividiyo kaYanga ngesikhathi enza i-speech. Washo kuNtswaki ukuthi hhayi loyo-ke Aviwe-ke ingane ka-principal. Uyabuza-ke uPortia ukuthi ba-right benoYanga, ayikho nje into ebaxabanisile lately. Wathi hhayi phela nje
uYanga wamcela u-Avi ukuthi abe upartner wakhe for i-matric dance, wanqaba-ke uYanga. Wathi okay, that must be the reason. Wathi akupheli-ke lapho, baphinde baxabana on the matric dance and uYanga wamuhlambalaza washo amagama amakhulu engisaba ngisho ukwasho nami. Wathi see, kusho uqhawe-ke manje. This guy had a motive, had access and a plan to take uYanga down on that day. So it must be him-ke. Sesimtholile guys, umuntu-ke owenze yonke lento, and everyone was like amen to that. Ngalena-ke guys kamabandla, hayi-ke kuke kwafika-ke ubaba kaSomila-ke evuthazela laphaya ethi hey, indodana yami ithi ishayiwe la ekhaya and umuntu eshayile ula endlini, kwenzekala ntoni? Ha, kwabe uyithintele kuhlathi, ebevele nje ethukuthele nje. Wathi hey wena, ucinga ukuba ungubani uzongena emzini wami ufuthazela? Uyazi ukuthi le nkwenkwe yakhe wenze intoni kwindodakazi yami? Hey guys, uThumeka wamane wathi lona udrag indodakazi yami waqeda wayidlwengula. Hayibo guys, angithi nje bayile laphaya ekliniki bathola ukuthi uYanga kadlwengulwanga, uYanga avaza afake ama-drugs, but now uThumeka useyenza indaba ibihaba ibangaka, uthi nje hayi uSomila uriphe uYanga waphinde futhi wamfakela ama-drugs edrinkini. Hayi-ke guys, umane wahlambalazeka ubaba kaSomila wathi wenze ntoni? Wenze ntoni? Ey guys, washeqeka kanjalo kuSomila, wangaphika wangavuma. So kusobona ngamazwi alandelayo ukuthi-ke le ndaba le izophetha kanjani. Le guys kwaZondo-ke, hayi umane nje uLwandle wathola umuntu ozomblame ngayo yonke lento yokudlula emhlabeni-ke kukaLikamva. Usho kahle ukuthi wena baba, wena wenza yonke lento. Yakhumbula ukuthi mina ngisebenzele iKhosela Tech, ngangithanda uLinda wangixoxela zonke indaba zokuthi udukelene nobaba wakhe and inhliziyo yakhe ibuhlungu. Wena wathatha leyo information wayisebenzisa ukuthi-ke umunce yonke information yaseKhosela Tech, uthembisa uLinda ukuthi uzomtholela ubaba wakhe, angithi? Emva kwalapho-ke mina ngagcine-ke sengisuspendwa iKhosela Tech ukuthi ngilikhe i-information yakhona. Mina ngaphuza utshwala, ngadakwa, ngadriver, ngalimaza uLikamva. Kushuthi wena baba nesandla ngoba ukube awuvaze uze umanipulate uLinda, ngaba ngikho la ngikhona namhlanje. Hayi-ke guys, uSydney-ke uyayiphika yonke leyo nto leyo, uthi nje yena umsulwa, kodwa-ke umile lapho kuLwandle uthi cha, angingajezi ngedwa, sonke la kumele impela-ke sikhokhele-ke ama-prizes ethu, nawe nesandla baba, ungazenzi msulwa. Okusho khona-ke guys ukuthi-ke njengoba-ke esembheca-ke ngobubende-ke manje-ke uyise, kuzoba khona izinto ayidimandayo sooner than later, ngoba phela manje yena uhambile woboshwa, ubaba wakhe yena wahlala ngaphandle waze wavula inkampani iZondo Technologies. Mhlampe lo bhuti lo uzobe sethi-ke manje give me half of the shares of iZondo Technologies because anginakusasa ngenxa yakho, ngangisebenza mina kumnandi empilweni yakhe, wena wafika wangixoshisa emsebenzini. So nginike baba 50%. Sooner or later uLwandle ngendlela nje amkhomba ngayo ubaba wakhe ngomuno, ngathi nje impela kukhona afuna ukukucela emva kokuthi-ke am-accuse ngale ndlela ama-accuse ngayo. Guys, aphela lapho-ke amazwi namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kaMonqobile ngiphethela amazwi eInimba ngomhla ka-30 June. uNtsiki uqhubekile-ke nokuchaza ukuthi ngampela uSomila uyifakile i-drug laphaya esiphuzweni esikaYanga, yingakho nje ngakhumbuli lutho ngalobuya busuku. Uyasho kuYanga ukuthi kodwa soze kaloku anti uSomila asoze ayenza into enjalo kum. Wathi ungamphikeli, siyahlangabezana nama-cases akanje ekliniki mihla namalanga. Enye into ngama-drugs awukwazi ukwanuka futhi awukwazi ukwataster sometimes. So ingakho wena ungabonanga nto laphaya esolisayo ngesiphuzo sakho-ke emva kokuthi umshiyelwe umntwana ekamereni lakho. Ubenalo lonke ixesha lokwenza noma yintoni kuwe. Ukhumbule phela ukuthi lo mntwana